barigici thaa mugwanja ciongwa cia thaa murithiri wa Meru TV kura kundu thiite na mbere kura ithori kiragira ati muthenya waku nuthiite na mbere kwagira kura kunde withiritwo raithite uri katho cia mwanya no tubakurumira kura itha Meru TV ithiritwe kina mbere kwa gitamba na wetegera kunde kathetuni kamu Meru ikagita kumenyithia bura kurikire metha yetu ya ndeto kawithira bambetani famina zwa Kimathi na mwarekere wakwa ni Phineas chetu tugachamberia kagitani aka Twambere na chiko ni mujumbe wa Bore Mugambire Ndekere arethetwa kinambere kwegwa gitambitwa kire akariba gontuko utiyera ati wa kinambere kwa bakebu magire kire muchamani wa mwingi ora ujikene ta public participation kaengo kinambere kwa bakiruta maoni makoneni na mbecha cia gishiwo bunge iki mwaniki wetu wa ndeto mwende wa laibuni no gutwamberia na riboti eno tariki inya tariki ithano ithandatu mugwanja ale akamudiho nuntu itukuthithia public participation mantuja National Government CDF Fund. Ni mbunge wa Bore Ndekiri Mugambi akiwatogeni akariba Bore amona Mameru yonthe na nikiri mucemani yo mwingi yorayweregeri kuthithika Meru nikenda kuoya maoni ya mwingi yakonie mbeca ira ciuma kiri thirikari mwanka kiri cigo mbunge ira ciethirite ciena nkucania atine ka mbunge na mangavana arare Ndekiri atariritie mutaratara yo mbeca ibura ciambiririe kuma kaita kamutotigire ici Mwai Kibaki gukarite kwina nkucania nyingi muno gukurukira antu bamwe baraba gutora wikia National Government CDF Fund nala kotini bakiugaga it is unconstitutional. Fund yeje yamberedwa ni His Excellency the late President Mwai Kibaki nambuga antu baba ingi ndene ya Kenya ibayiro His Excellency the late Kibaki athithirie mantu ja uchumi na mono mantu ja kithomo aikwagire na mujandara na jo aletwa ala mbunge na jo akorokua gwatuka kwithio kina kigina ya 2.5% ya mbeca cia thirikari ciikire National Constituency Development Fund. Bunge nero kurukia 2015 amendment cia the CDF Act. So taso ireleo nertu ne act ireleo before 2015. Kulukia etana mbere na atariritie moguni kathumba yara icigo mbunge biona kumania na mbeca iyi akiwa maweato na matura na yumanitie na mbeca iyi cia CDF. Devolution nejere correct. Lakini still kwena mantu fulani mono ja security na nyaja kithomo jata devolved tuja agriculture mantu ja barabara mantu ja social services nyingi shekwage county government and therefore ve sheria to appropriate National Assembly sheja kulingana na the devolved functions ngwenda kwera antu babore na antu bameru kwa jumla ukejotega maendeleo yaje ndete nturene mono ja kithomo ja konie CDF basari ile chido shirio automatic na cia kila mtu guta na mapendeleo imbasari cia national government under CDF manto ja vijana sports na environment is very pronounced dene ya CDF na member of parliament utene wa kesi ushaka dene ya national management ya CDF oni ndio overseer nale CDF dene ya katiba na board yao esetine katiba ile tongere chairman wa CDF na secretary wa fund manager ko uteno member of parliament akwejera the only thing member of parliament na kuthiuruka constituency yonde
akona chukuru Kariojo akiwa wekeni pesa hapo. Aja kwa polisi kwa Kariojo wekeni pesa hapo. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni. Bwega na bo karibana arantere chia miomponi kwa ng'ombe ibethere tubakina mbere kwigwa bakiukagiria twagoni bantu abolici kana kambe abolici ra yathie na mbere kwega kwa mwanka wa 2019 ni mujumbe wa untu kugitunga murugara na kuma mwanka kagitaku itaina mbere kwigwa gitumirikaga na arende bethere tubakina mbere kwa bakiwa no watibonene nyomba ino kwigwa irio na itotumika na bakienda ende bathi na mbere kwa bagikagira mabitha maukaria ntere ino ndagara waiguna mwewe na riboti ino. Kambe na yakabata yaruurire mwaka wa 2019 mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na gukinya mongera thaine tiethiretwo gitumika bamba bakimitwa kimamo untu bobo bokithuria ngari na turia rabombete kwethora bakibumiria kwarire giuntu giki. Kambe ino yakirwaga yarugurirwe 2019 kume gita ruri onthe yari askari barabainara meomponi bathamwe baretwaga lakini bataretwo kuma thainu kinya nyomba imwe itiatigirwe ruguritwe itumagirwa na antu guogu ciakarire tarunji na tagogo arugurire kambi no netie na stima na askari hakuna ndinetie mono igwamba bangu kuna antu baerera nyomba ino ciakirwa na antu gutina security kugana baka nita thirikari meanga atete kare anka ugambunu akauma nyomba ino yakarie urunji na kiutimo komborithania Ngorogibo gita nyomba ino ciakira wechi gutumika kinya kwinyangia ntura na ciari bakorora mikarwana ro ruringiro na gotugo na ndo nyomba ino itina security kugana gokuma kondo matheri mareketwe nthi na migeka na matema unetho nkoria imbi yaite kwa gone ndi mwanyaji wa ntura no na irikyo gikunde nkoroni yako na rende borite mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigira nyomba iri cigutumika bura kubateria bakiuga bo batigukena nonto ninto bia thirikari bikwinyangika na ibakuria ogoti endi nkuroba mweshimiwa nekire nyomba ino stima kinya gwegwa ititumirwa na askari ni komborithagua antu bagukukuria antu baina thina baje bakareaga bantu ikareka riu arafu mwire ukaya kwigwa nyomba ino kiburi kiaremire kugurika na tuire tugure twi community nuntu nyomba ino ti utumirwa bwega nuntu ni kwinyangia kinya antu bantu ureno Ningo kuromba nte security na stima kwani mwesimiwa dogani kabisa ochugulike na stima chiaro kangwe kuria mwesimiwa nyomba na kire na itonia na ke nyomba imbega lakini nyomba tiga kwacha tidiria mianga 5 kotibu tokona bachi ayito tumika bantu awu kwenda kwenyangia mbeza cia thirikari ndo kwa gitumikaga kwa kinya tu tukana mbeza thirikari tumika bwega lakini ga kwa gogo tutina barabara imbega okombe tinja tumekia barabara ni at least tugatwaruthia gintu kega bantu twakira nyomba cia guciona tukurukite na njira uma miomponi gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Karibadiriana na kaurine na aregembe gatagati bethiritwe bakina mbere kwa bakibumagiria kinyabo na gukire tuyutonu ntu bauteanirwe ni atongore bo muno bakiweta thina ya mainya mastima bakina mbere kwa baetarire kinyamara kira bethiritwe bagikurukira murithi waba no tubongerete riboti ino akari na aturi ba Egembe Central mono nture na ya diara ni balikiti kumira na kugirwa gukwinge nontu bas ikingi bya stima bila batona ku manthiguru yombirwe byambiritie gukinyano na wikirwa nthiguru na kwinjerwa nekenda stima ikomba gukurukira guntu guku Uinkaria mukari wa ndiala kana ndeo mwenyeji wa ndiala ingwete kia twikira stima na ate to frustrate bra bangi be ya ba to tia tuindaile masteti kana tutoriari ketha stima no iketira kaga stima setera ra nyumba ni ndiala na ta stima sekelogera ra nyumba na te stima kwa hivyo ingwete kia mheshimiwa no kwalelio kona nture tuite miaka mingi thina kuma nthira ombo tutona weru thaini itara mbere na imweshimiwa kile urete yao babengi batu promise tena imantu ya takarika tutane nyarota lakini thayo kolelia nture thai ni tena mbere kona bei kingi ya capital biekeri kone kingi be ombi biekeri na process ya kayete boya nkuromba tu contractor wa process ya gutwekera waya kale marenge antiro twekera waya at least akarakishike nena morio tanda to yokinyo to na stima twetha nkoro seto sikiba soboya no ntinkwana na nkoro
marinya yenjero direct kuma marinya kuma ikingi biraikirwa kwa hivyo ntisi nata onto contract aro maroma ntuko inkai nenkini nko that okilogera ntuko in ngwetikia mheshimiwa wetu akaibanga contract yake ya nawaya ntora yonda nako tokoroga rokire tokoleli ikingi tokonata kwa yitireya kwa hivyo irombara yako ni wayise yange nonto ikingi biekirwe igenda tuteka lusop tutekona yaka tutekero nonto twekero ikingi nito weretu mheshimiwa by the way teo nginya we ya twekere ikingi ya bito biona kwa hivyo nkona wana nkoro yo twekere ikingi na turetere netari ya contractor aya waya kuma uturetera transformer yetu akari baba ndiara bakiaria na mitambo yetu ni barekitie gucokeria mubunge wa Ntuku nkatho uria wikeja Jordan Kiri nuntu bakubaretera stima nturene iria bakuona ni bakomba kurita ngugi ciao uria kwagirite na gitumi nuntu boi barari mugundune igitene rinene tucokeria mheshimiwa wetu kile nkatho nuntu bakwitha itukonda kwina process ya kuendelea kwetu ya ikingi bya stima twegerinya bya umba which means that that on the process ya tutotela nzirene atwikira stima kuri kwetu andela tukuria miaka mingi toke promise wa stima na baba inge we ya twira itarakura tukae wa stima tuka promise lakini tutekinyela kona stima yabo atonetie na nkoro mbea amwe nabo akari na aturi bakaurine ni bacoketie nkatho nuntu bo stima ciao ciombere gukinya na thai orindi ni ciakanite na ikaitherwo ikibateithagia na njira mwanya mwanya gukurukira utongerie ne Jordan Kiri mandu stima nture ni turite itarira ya buru ete na stima na te yonka kinya nturi ingi andiala murene na kuonda kwa yani transformer isieyete na uni ngwande motoria na imbonete na tima ntwa kwirwa stima isireye ende atusoge mheshimiwa Jordan Kiri nkatho nuntu thai twethe kurita ngwe cietu tukithiri cukuru batu no twe tukarura tungwe tu na tukiona tungwe no tururi nyinyo cibietu saluni cietu manto ya mangi atu na umo ciari twote manto ya kuthoma kiundune ringi no kuona riu stima ire ndi tena ya mangi no usogeri mheshimiwa nkatho twina transformer ya ndiala yu ni njaro twina transformer murene yu ni njaro na twina transformer ingi ya leterwe ya twakira wala thai antu atate thukire nyo au na kinya yo antu 90 kuma kiri yo bakanyo stima baberu nontu mheshimiwa narawe bonka muntu tina stima nturene yo ndibye kirwe Murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri gone ya Igembe guthuki Igembe Central Boti yenu muritheria gatwanera kanya kumagaruka ukujirua nini utikathi kurayi ngucokera kengo twina mbere na nthero cha Meru TV bienini.
Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257 au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Ibwega tuthi na mbere kwa tulichokagira kirindeto chia michezo ara timu ya Tusker FC